Helo, shwmai, shwd i chi, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Hi, how are you? Hope you're keeping well. Mae'r cyfnod clo yma wedi bod yn anodd a heriol i ni gyd. Ond un peth i ni'n gwybod sydd yn really helpu gyda iechyd meddwl a hefyd iechyd a lles corfforol yw symud yn aml yn ystod y dydd ac os bosib, symud tu allan. This lockdown period has been a really challenging time for us all. But one thing we do know that really helps with physical and mental health and well-being is regular movement throughout the day, and if possible, movement outside. Felly, hoffwn gwahodd chi ymuno â ni mewn herfach a fydd gobeithio yn annog ni gyd i wneud tamed bach mwy o symud a teimlo'n well dros y cyfnod dydd Gŵyl Dewi. So I'd like to invite you to join us all in a small challenge that will hopefully encourage us all to be a little bit more active, move more and feel better over the St David's period. So I'll hand over now to Huw Thomas, who will give the details. Na I pasio dros now i Huw Thomas gyda mwy o fanylion. Diolch yn fawr. Dydd Gŵyl Dewi hapus iawn i chi gyd. Happy St David's Day to you all. Rydyn ni wedi clywed sut mae cerdded yn helpu'n cadw'n iach ac yn ffit, felly beth am ymuno â ni yn ein her? Cerdded Cymru i Gicio'r Clo. Gadewch ni weld a allwn gyda'n gilydd cerdded pellter llwybr arfordir Cymru a ehangach yn ystod y mis yma. We've heard how walking helps to keep us healthy and fit, so why not join us in our challenge? Walk Wales to kick lockdown. Let's see if together we can walk the distance of the Welsh Coastal Path and beyond during this month. Y cyfan mae'n eich i wneud yw i cyfnodi eich nifer o gamau, cynhyrchu ni gyda defnyddio smartphone neu os nagos i pedometer, neu os nagos pedometer ydych chi, defnyddio y ffôn. Mae apps i gael a maen nhw'n rwydd iawn i defnyddio. A wedyn, diwedd yr wythnos, fi eisiau cyflwyno y camau ar y link na sydd gyda chi. A dwi'n eiliadau mae'n cymeryd, so jobyn bach ar nos sil. All you've got to do is to record the number of steps you've completed. You can use a smartphone, you can use a mobile app, or if you've got a pedometer. And then at the end of the week, using the link you've got, you need to submit those steps. And it's an easy job. It only takes a matter of seconds to actually complete. Byddwch yn derbyn wedyn diweddariad wythnosol a fydd yn cynnwys y milltiroedd a gyflanwyd, disgrifiad o'r llwybr a gwblhawyd, i'r rhai sy'n gystadleuol bydd y 5 cerddwr gorau o'r wythnos yn cael eu cydnabod, a hefyd yn ystod y wythnosau canlynol bydd y cerddwyr sy'n dangos y cynnydd fwyaf hefyd yn cael eu cydnabod. You will receive a weekly update which will include a progress in terms of miles achieved, a description of the route completed. For those with the competitive nature, the top 5 walkers for the week will be recognised, and finally the most improved walkers during the following weeks. Felly, ewch allan a chymryd yr her a dewch gyda ni ar y daith i gerdded Cymru i Gicio'r Clo. So, get outside and take up the challenge and come with us on the journey to walk Wales to kick lockdown. Pob lwc i chi gyd. Bant ar ni.